Is-sostenibilità ta' strada stretta u l-ħsieb li din tinbidel f'ċentru permanenti ta' attività se jkunu fdati f'idejn l-artist Giuseppe Xkembri Bonaci. Ħabar dan iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef li konferma l-ħatra ta' Xkembri Bonaci bħala direttur artistiku ta' strada stretta. Mikallef qal li se jibda proġett infrastrutturali kbir biex strada stretta issir ħab ta' attività kulturali li żdewweġ l-aspett soċjali u dak kummerċjali. Ridna li u hekk naħdmu ma nagħmlux kollox aħna niddettaw imma li għall-ewwel darba jkollna direttur artistiku responsabbli mill-disin artistiku, mill-estetika tal-proġetti li ser jibda fil-ġimgħat li ġejjin, imma wkoll direttur artistiku responsabbli minn programm vast differenti ta' kultura differenti, arti, esibizzjonijiet, simpożja. Giuseppe Xkembri Bonaci, akademiku speċjalizzat fl-arti u li għallem fl-Università ta' Malta, għal xi żmien fi strada stretta. Għalli minn dejjem kellu ħolma li din it-triq terġa' tqum fuq tagħha. Ħanippruvaw nirropja, ħanajtek ninkludu, ninvolvu nies minn sferi differenti tal-arti u naraw kif b'xi mod irdu jintegraw ruhom fuq mod regolari, mod konstanti ta' attivitajiet u li jistgħu jgħinu li jresqu wkoll li l-Belt Valletta terġa' ssir ċentru artisti kulturali kif kienet. Xkembri Bonaci fisser kif Malta dejja minn bidla soċjali u ekonomika u rridu jiġbu għal dan anke b'mod artistiku. Temm jgħid li jrid l-strada stretta tkun parti minn din il-bidla.